Gospodarska zbornica Slovenije in Združenje Menedžer sta na 30. slovenskem knjižnem sejmu 27. novembra 2014 podelila nagrado za najboljšo poslovno knjigo. Prejela sta jo Tomaž Sedlaček za ekonomijo dobrega in zla, ki je izšla pri založbi Družina, in Anton Komat za knjigo Potniki na ladji norcev, ki jo je avtor izdal v samozaložbi. Economics has become an extremely reductionist field, forgetting that it really is an internal part of humanities and of larger mankind. So I was trying to swing the pendulum from the extremely mathematically reductionist approach to a sort of a broader approach. I think in Renaissance or in Enlightenment we realize as mankind that knowledge is too complicated to have it in just one person's mind. So you go this way, you go that way, we all go into different fields, which we have managed. And what I think has to happen now, the first step of Enlightenment worked, but the second one, we all come together and try to glue it together. That is something that has not happened yet, and it's something very close to my heart. So in my book I basically took everything that I liked: economics, philosophy, anthropology, theology, popular culture, U2, Matrix, Lord of the Rings, and I tried to put it together so that it's perhaps more understanding the context in which economics must be. Economics is a subsystem of a bigger system, not the other way around. So do you see a way out? Yeah, of course, there's always ways out, but some ways are sort of, how should I put it, better than others. Yeah, I think there really is. I mean, my predecessors spoke about this revolution. There was a time when we wanted exact, scientific, hard, complete devoid of any opinions. Even generation before me, children were brought up in a way that parents were not supposed to be emotional with their children. Now the tide is turning and people actually want to talk about the meaning of European integration, the meaning of capitalism, what they call humanomics, and this is something that I very much enjoy, and I think it's even more natural for a human being to think like that. Zakaj ladja norcev in kako bi danes lahko iz nje pobegnili? Zanimivo vprašanje. Ja, to je znamenita knjiga renesanse evropske, ne? Ilustracijo, to je res od Albrechta Dürerja. Ladja norcev, ja, norci so imeli poseben status renesanse. Poglejmo, koliko nastopajo v Shakespearjevih dramah, ne, skoraj vsaka Shakespearjeva drama neko norost ugrajeno noter, ne, tudi Don Quixote, ne, veliki roman ima ta značaj, ne. Ampak ta norost v renesanse ni bila pojmovana tako kot v sedanjem času, ne. To so ljudje, ki so imeli posebna vedenja, ne. In zato tudi v tej Dürerjevi ladji norcev, ta Navis Stultorum, ima 3 znamenite ljudi gor, ne, torej kapitana, ne, krmarja in navigatorja. To so Thomas More, ki je napisal Utopijo, to je Erasm Rotterdamski, ki je napisal Hvalnico norosti, vidite, ne, norost, ne. In to je tudi Machiavelli, ki je napisal Vladarja. Torej vidimo, da v tem konstelaciji mi imamo ta razcvet nove renesanse sedanjega duha v Evropi in tudi v celem svetu, torej rabimo tudi to Erasmovo hvalnico norosti, ne, torej norosti kot neke eksplozije domišljije, razcvet domišljije, ne, to pomeni polet domišljije, pomeni kreativnosti, ustvarjalnosti ljudi, to je ta norost v smislu renesanse, paste, ne, torej ne, da se utapljamo v nekem povprečju, da smo vsi neki standardizirani, egalizirani, ne, da še živimo po nekih pričakovanjih, nekih kalupih schemah, ampak ta razcvet rabimo. In to je ta renesansa, ki jo človek rabi, če smo preživeti, kajti, veste, ne moramo neomejeno rast, če je planet omejen. Ne moramo sejeti neomejeno konkurenčnost, če so viri omejeni, kajti to bo vodilo v globalno vojno in tega nihče pa zdravi pameti noče, ne. Človek je sposoben velikih dejanj, če bomo ustvarili neko kozmologijo, ne, ki ne bo temeljila na tem, da vidimo vsakega sočloveka kot sovražnika, kot konkurenta, ki ga treba uničiti, premagati, biti boljši na vsak način, ker je vse dovoljeno, ne, v tej borbi. Mislim, da je ravno to, ta afirmacija tega duhovnega pola človeka, tega kreativca, tega umetnika življenja, ne, da je to pomembno.